Ulda dibuha, na igikan ati da bata paraga Bali, ta acara pamaringo ati, ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Pada bata baca na renungan terakhinayayi malakata habayang. Alam mauri mam ayung taung majaga mauri rehibi hajaga rehimadi yaga menyama huhu anamu bama kahuru karat hagamu bama paoha pamalang gian ngaramu. Mula bakat dakar muka au mauri manamu maai manyama mawoga mawai meringu ya kawe malala tarahina ya mauri buhang mereka patengi parangu yang nalipulngum woga makanam kahil ranguraihi kama maka bama pahalaku ya tamurku menyama hatau mula ni mur Yesus dia kadingan dap manima. Amin. Ulda dibuha nerenungan terahina ya walinata buku renungan wasiat na judulna halaku maraini mauri walung ta kitab keluaranu kawudu tilumbul tilu bajaru habul dua da lapata bajaru habul pitu na papatada da jika dikana bajar habul patu nama wina nalingna manga tangulina kay mauri nyuwa wikima mahalaku maraigu ya kama wogu au madung ati. Ula dibuha, pada di kepala tapat duha jata nam hari itu mata wiki na lara morkuna, aing umehagabana, dama mo dame. Meranau jalan na papada na tau nama kepalanya na perusahaan, nama talanga bangkrut na. Nah dukan ada hakudu kumana, tanuka dinaka, dangun na tau. Nama da buhang padiki da itu tidung ma pamerang na dewaiga. I Musa ya jale ya nama pangaru. Duna nama ngidia nama marainya na tau Israel banalauhung walung ta Mesir. Bamalanga damang balia paengangu ta umah ngaji nah duka kadika duna. Bana kaya na da itu tidungu na walung lai mauri. Bana pawanya na to Israel, pede kaya na to Israel, langa damang na bana da di ata ta Mesir, tanu ka na kay Musa di nakahuru kara lay mauri, ya kadai mauri yang wikima, nama mareja, abi na pahala di gama, mamalahong walong ta Mesirwin, garikina, nah daduku, i Musa na pada wikimana, badana maka. Mangana pepia kunya nakatikwatu na natau Israel nahada do kualiki imusa na penya baka dapat ni mauri na mamaka papadulang tanaw ka din na kay Musa di nakaray padulang mangka i mauri di nahimaya taaba di nakaya talima ala na maray niya i Musa duta ya kay yalaki data dal haruin na mamerang naw terahin nut baik duta mapareta maupun duta papareta atau dia kahinaki dita pekirnya baganane napahaga dan namakapatang upa atau dia kahinaki dumpa kirinya naparama munambuang me malah kata kiri ay Musa nampaharaka manunya lay mauri kapiakuna banaludung uta pinu banharang uta hupu naparamamu garkina karena piku iru loda manu di mauri. Amin. Malakat habayang. Hiluyaga menyama huhu anam o mauri. Bama kahuru kurada bampa oha pamalang yang ngaramu. Manga meka patingia parangu yang nalipulungum. Naun nam mauri. Kam pamula maduga meka taati menyama hatau. Kama piku maka bampa halaku ya. Kampiku wulia balanguma tamurukuma mula ni mur Yesus jika dikanap manima. Amin. Ulah dibuha manga deka parang ya narenungan terakhir ya abi bula kini bami like subscribe jika bami pabarnya ta ulim jika taminau merah jala ka naka bami wewarnya na pulung nyami jika na YKB mur Yesus na pameringu pamalalami.